Kaj so glavni poudarki letošnje 3. konference Podonavske regije? No, zelena nit se vleče že vsa 3 leta. Gre za inicijativo, ki naj bi povezovala tako inštitucije, občine, seveda govorimo o mednarodnem prostoru v Podonavju in pa seveda podjetja, ki se tako ali drugače ukvarjajo z različnimi pobudami na področju povezovanja, poslovnega povezovanja, institucionalnega povezovanja, vendar nič brez elektronske oziroma informacijske tehnologije. In prav v okviru tega pač z orodjem informacijske tehnologije oblikovati zanimive pobude, ki na to postanejo tudi dobra sodelovanja, to je pravzaprav glavno sporočilo. Letos je veliko še novih dodatnih tematik, od teh pa verjetno profesor Gričer mnogo bolje lahko pove, kakšne so. Te teme so povezane najprej z pogledom na celostno stanje v zvezi z regionalnim razvojem v tem delu Evrope. Temu je namenjen poseben panel, ki ga vodi magister Krajc iz Ministrstva za zunanje zadeve. Potem je panel veleposlanikov, ki ga vodim jaz, in na to panel prednostnih področij v Podonavski regiji, ki ga vodi magistra Karajčeva iz Ministrstva za gospodarstvo v Zagrebu. Jutri imamo pa teme, kot so e-zdravje, zbornice in razvojne agencije, občine in oskrbovalne verige malih podjetij. Posebej je pa panel dekanov, ki jih to področje zanima. Hrvatska kao 28. članica Europske unije koordinira jedno od vrlo važnih prioritetnih područja Dunavske strategije Europske unije. To je prioritetno područje posvećeno konkurentnosti poduzeća, uključujući razvoj klastera. Europska komisija je povjerila tu koordinaciju Baden-Württembergu i Hrvatskoj. Danas, upravo na ovome panelu, ponudit ćemo nešto što se zovu konkretna elektronska rješenja za male tvrtke, za mala poduzeća. Naročito je to važno za konkurentnost mikropoduzeća. Govorit ćemo o tome što znači uvođenje elektronskih programa, što znači koje su prednosti, koje su uštede i kako se postiže konkurentnost kada mala tvrtka uvodi elektronička rješenja, na primjer u nabavi proizvoda, u cijelom lancu opskrbe sa svojim dobavljačima, sa svojim krajnjim kupcima, gdje se postižu velike uštede kako u vremenu, tako i u novcu, i to je vrlo važno sa aspekta konkurentnosti malih poduzeća. To je evo danas prilika da čujemo, ali na jednom stvarnom primjeru. Dakle, hrvatske male obiteljske informatičke tvrtke koja će nam pokazati upravo na razini male tvrtke, ali i centra koji se bavi uvođenjem standarda da bi male tvrtke mogle uopće primjenjivati elektronička rješenja. Well, at first my name is Hertlička, Hans-Peter Hertlička. I'm from Baden-Württemberg, from the Ministry of Finance and Economics. And you know the EU Danube strategy, it's networking with 14 member states, and we have about 11 priority areas. And one priority area, which is very important, without money no funny. I mean, we are promoting the enterprises. That's priority 8, to promote competitiveness, including cluster development. And Baden-Württemberg is doing it together with Croatia, with my partner Dragica Karajic from Zagreb. And we are promoting not only small, medium-sized enterprises, we are promoting innovation, technology transfer, we are promoting environment technologies, we are promoting also the urban and rural development, education, formation, the dual system, which is very important because, you know, you have a lot of young people, they need work, also below the university level, and we are promoting also the clustering, triple helix, you heard it inside. That means the connection between universities, high schools, and also the working, the producing sector. We need them, the small, medium-sized enterprises. Not only the big one, also the small, medium-sized enterprises. Danube Chambers of Commerce Association is an association of the chambers of commerce and industry which belonged to the river of Danube. This
Danube Chambers of Association was set up back in 2010 in Hungary, in Budapest, and it's actively doing and supporting small and medium-sized enterprises and other companies who belonged these chambers, just to be connected with the Danube region strategy. And we had, in the last couple of years, we have 3 projects. The first project was the dual vocational education system project. The second was to support small and medium-sized enterprises in the Danube region areas. And the third was the support competitiveness of the small and medium-sized enterprises. Those countries who are not a member of the European Union. So Slovenia is not a member of your association yet? Unfortunately not. We have 19 members of this Danube Chambers of Commerce Association. Unfortunately, we do not have Ljubljana Chamber of Commerce and Industry, but I have noticed that the Ljubljana Chamber of Commerce and Industry would like to participate and would like to become a member of this Chambers Association, and we support them and we welcome them, and probably we will have Ljubljana Chamber of Commerce in the next June in our General Assembly.